Anundaram Bora Case Award HSLC asat lang along phan troksike braphok kilong atuma phan check kiron pon. Ihum elto la pen traka chitonga jok adimalong amat bang hini apran kedam. Kikimbom aring velalong inut also klodam chok. Karbianglong live Adap Abirta ton pen arjupanikta. Karbianglong la pen West Karbianglong along kedam tang HSLC mati kepasat lang along First Division mati phan troksike brapho kelong to natuma phan phaikuni ni phaing kora sir keparni dipu along kedo sarsing teron langkung habe auditorium hall along Karbianglong la pen West Karbianglong hini a district apartment Anundaram Bora Case Award kepajir. Lason si Karbianglong along pinangan Loki Charlie Nat Kang Thurponchi aphan Karbianglong Autonomous Council pen Quality Education B Ponsi East Karbianglong la pen West Karbianglong along Loki Charlie Nat Kaching Thur Thek Ponlong lo Lapen kedam tang HSLC asat lang along sitami ke Charlie au somaratum phan troksike prapho an kilong donatum pinangan dolo Lason si Asam Sorkar pentami kedam tang pinangan aningkan pen Anundaram Bora Award laptop pipajir ponlo. Lapen pinning aningkana bangke tangka si pipajir ponlo. Asam angkang along kaprek adimalong tami Anundaram Bora Case Award ki pikepajir pona son thak si Karbianglong lapen West Karbianglong apartment Anundaram Bora Case Award amen pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen Suri krep ho achek lapen certificate keron pon padu. Lapen halapu Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen kaning che pon ki non Karbianglong Autonomous Council pen Quality Education kibi pon pen ove kimiatum ke Charlie anat RD kipi pon theklong lo. Laso pen pinning an lo ke Charlie au somartum ke Charlie kaching thur thek ponong lo pusi ning je pon. Ebar Karbianglong Autonomous Council all kalbi मेंस मेडियम बीसी पास सो डिटेल Karbianglong जीवन चुकी मारिता सो डिटेल हमारे पास Karbianglong যদি আমি আশা কৰিছো যাতে 2% মান বনাই আহে এপিএসসি যিবিলাকৰ কোনোবা ইপিএস হ'ব কোনোবা এসিএস হ'ব কোনোবা ইন্সপেক্টৰ অফ এক্সাইজ হ'ব কোনোবা 50% মান আহে লাহে আমাৰ Karbianglong এরিয়া আর ওয়েস্ট Karbianglong এরিয়া আনএক্সপেক্টেড প্রবলেম Bang solong kache tongdun MLA Vidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Education EM Richard Togbi EM Rite Singh Hi EM Amar Singh Tiso MAC Board Chairman atum pen ke danglok pinangan ke thekiring atum chitongdun Riti News Report Karbianglong Live National Highway Thongke Brasirkep Atowarpi Hulukhua Angden along ihum elto pen truck ahiring tang rak pen kachetong jok adimalong amat banghini apran ke damla pen inut ahiring tang rak pen aring kesonang Lason si phaikuni ni phai ingkora sirkep arni kang samapor Borpothar Police Station ke parlo Hulukhua Angden along ihum alto pen truck kachetong jok adimalong amat banghini apran ke damla pen inura phan bokajan hospital along an silang pon bomlang Lason sila bangso long Borpothar Raikom sai khiatum arjulong sitong sikot pen palidunlo Abirta kelong ponateng kachitong atrak bearing registration number NL01AE4373 lapen alto ka registration number NL05C1698 henlo Lapen kachetong der elto long bangkit homdo banghini apran kidam lapen inut ahiring tang rakpen aring hu sonang lo apran kidam juamen lake karlitang mieng thungben artaning kan hokebra pho zumono wokha asupi Reverend Elias Lotham banghini ta doyang wokha Nagaland District asorpusi Abirta longpon lapen halapu Aring kiso abang amen laki
opomoni tikon pusi Abirta longpon Bali pathar pen presente rang karbing long live Kidam tang phai kuni ni phai ko da troxy aner lo por phai sia por malom dilai koila jana hawar uden tiso arong amekar bimol teron lapen ambika terang pi asopo aryan teron artaning kan pli amithanga hem alang tuk kihud bom along ke klodam chok ajok pinangan aring kisonang dolo Tong seko pen Dipu Medical College and Hospital along Cheponlo Bonta Adap pen refer to si Dimapur Fed Hospital along ansi si Chilangdam Thulo Aryan Tiron Dilai St. John School along Ingdeng LKG along si Charlie Bom Also api apo pen ke pachini pona tengki labang solang tu kitu pontang fit likep an dolo labang so ni long le patu det pen aner lo kadu kawe kisang unahut ke thekdun longwang we det ajok Kopuson peloni auso bang klodam choklo. Lapen apolong amek kithe oajok doctor satum operation nang jibusi pachinilo. Lasi khidat kadure ke dokogajok Caribbean Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Surjo Rongphar lapen solangdo araraphan kirap kilongji aphan towar cholang pondo. Ningke hangpen kirap ke pajir dunji aphan labang so screen along ke paklang pon Contact number 8638030501 along Kahumri Jiaphan Tuning Ripon. Kardom Karbira Tuan Tami Patimi Sukuban Ring Long Jan Chobo Ibang Tabe Lapen Sarpi Tabe Sokro Damino Do Manke Ibaido Yen sojurong kar mana cukup part belum lapen jadi itu kan selima doktor dalam mengangkat kami masih kan dalam TV kerap curang sehingga itu anstan ini lapen Di Laipen Bijorong Pi Karbing Long Live Kidam tangani Eastern Caribbean Long College Pen Students Excursion upon Kepanong Atangka Eastern Caribbean Long College Principal Dr. Anil Chandra Das Chopang Limdet Pu KSA Atum Perangkia Mailong Akoy Kipipona Putak Paikuni ni Paing Kora Sir Kebarni Principal Asa Hemlong Perangkia Mai Paponsi Lam Klar Kachipipon Paikuni ni pai ingkora sir kebarni arnikang sampor pai kithom apor malom Eastern Caribbean Long College Principal Asai Hemelong Principal Dr. Anil Chandra Das ahin pen Caribbean Students Association atung kichopang limpu akoy kipipon aputhak pherangkya mai ingni ponsi lam klar kachipipon Kidam tangarni Caribbean Students Association Bokajan District Committee atung pherangkya mai ke phapon along Eastern Caribbean Long College Students Excursion afan kichopang limdet pua koi piponlo Laso hot Science Laboratory along Great Kit Home lapen Great Pli awarengang hoi aparman aron repen kepek pon Anparta College Students atum pen anutina long pen admit card afan pura Harokit Home atangka ke hang pon pu alam the akoi sodak pen principal afan piponlo Labang so putak Eastern Caribbean Long College Principal Dr. Anil Chandra Das ahin pen ahokali pusi ningje ponlo Excursion atangka ke non pusitame dovet lang. Kopia potsi release ledet ma kulote laki aningkan wangsi isi pen isi asai ke do padun ron apotsi tangka bang excursion upon release long ledet lokuta ningje pontu. Dr. Anil Chandra Das hin pen kijai ponalam thi nonang ton pen arjupon sinang. আৰু সেই আৰটিআই ফাইল কৰোঁতে অফিচে মোৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া মোক ইউচি খুজিছিলে যে আপোনাৰ 150 ইউচিটো দিব লাগে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ নহয় মই 150 ইউচিটো আপোনালোকক এটো কাৰণে দিব নোৱাৰিম যেহেতু আমাৰ এক্সকাৰছনটো হোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম আৰু
টকাটো আমাৰ এক্সকাৰশ্যনৰ টকাটো আমাৰ ইনটেক আছে আৰু যিকোনো সময়ত আমি দিব পাৰিম আৰু সেইটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ একাডেমিক ছেশ্যনটো চাই পেলাই আমি দিব পাৰিম কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা কিবা কিবি থাকে ইলেকশ্যনো হোৱা নাছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বডি আৰু আমাৰ গভৰ্ণিং বডিৰ এটা ডিচিশ্যন আছিলে এই কথাটো মই গভৰ্ণিং বডিৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে তেতিয়া এটা আমাক কৈছিলে যে এক্সকাৰশ্যনৰ যিটো টকা যিহেতু পুৰণা আমাৰ ইউনিয়ন বডিৰ ইলেকশ্যন হোৱা নাছিলে গতিকে আমাৰ কলেজৰ নতুন ইলেকশ্যন হ'লে নতুন ইউনিয়ন বডিক এই ফাণ্ডটো দিয়া যাব আফটাৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰীক্ষা এপইণ্টমেণ্টটো কাউন্সিলে দিয়ে নে ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনে দিয়ে সেইটো মোৰ কাৰণে মেটাৰ নহয় কিন্তু ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনে দিলেও দিব আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে দিলেও দিব তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই এতিয়া ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনো ক্লিয়াৰ নহয় কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে দিব নে অট'নমাছ কাউন্সিলো ক্লিয়াৰ নহয় যে ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনে দিব গতিকে এইটো এটা অলপ বুজাবুজিত এটা পলিটিকেল ডিচিশ্যনত এটা মই ভাবোঁ মানে অলপ সমস্যা এটা হৈ আছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যন আমি এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই যাৰ বাবদ মই এইটো ইণ্টাৰভিউ কেঞ্চেল কৰিব লগা হৈছিলে গভৰ্ণিং বডি মিটিং মাতি গভৰ্ণিং বডিত সেইটো আলোচনা কৰি সেইটো মই ফৰ দি টাইম বিং যিহেতু আমাৰ কোনো ধৰণৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইণ্টিমেশ্যন গভৰ্ণিং বডি মিটিং হোৱাৰ পিছত আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইণ্টিমেশ্যন আমি KIC কাৰ্বি আংলং আৰু ডাইৰেক্টৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আমি দুটা দিশত আমি দুখন ইনফৰমেশ্যন দি পেলাই আমি বৰ্তমান ৰাখি দিছোঁ Balipathar pen presente rang lapen bukajan penanante rang Karbi Anglong live. Tangte pinyata Abirta ke lapuan si kang ton poniglo.